z'igihugu urumva ko nta byitso birimo. Iki kibazo kirakomeye kuko ibyitso biri mu ngabo z'igihugu nibyo biriho bituma igihugu inyenzi niyo zijagata igihugu cyacu. Ubusanzwe abagore n'abanyembabazi bakaba abanyempuhwe bishingiye ku miterere yabo nuko Imana yabaremye ikabaha gutwita ndetse no kurerera impinja mu maboko yabo ndetse bakabakuza. Gusa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yagaragaje ko atari abagore bose bameze batyo kuko hari abishoye mu bwicanyi ntibatinye no kwica impinja n'abandi banyantege nke nk'uko bigaragara mu nyandiko zitandukanye z'abashakashatsi zigaruka ku buryo jenoside yakorewe abatutsi yakozwe ndetse n'abayigizemo uruhare. Umunyamakuru w'umunyamerika akaba n'umwanditsi w'ibitabo witwa Lindsay Harrison wari mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yanditse inkuru mu 1995 yahaye umutwe ugira uti Women Killers in Rwanda, ugenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo abagore babicanyi mu Rwanda. Muri iyi nkuru harimo ubuhamya bw'ibyo yiboneye ndetse yanagarutse ku buzima bwa bamwe mu bagore b'interahamwe ruharwa bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi, na cyane ko abenshi muri bo iki cyaha bagihamijwe n'inkiko mu bihe bitandukanye. Si ibyo gusa kuko hari n'izindi nyandiko zitandukanye z'abashakashatsi zagiye zigaruka ku ruhare rw'abagore muri jenoside yakorewe abatutsi, nk'aho umunyamakuru w'ikinyamakuru mpuzamahanga cy'Abongereza BBC witwa Natalia Ojewaski tariki 15 Kamena 2020 yasohoye inkuru muri iki kinyamakuru ikubiyemo ikiganiro cyegeranye n'abagore bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bafungiye mu magereza atandukanye, aho yagiye aganira nabo. Muri iyo nkuru yagaragaje ko abagore bagera ku 96,000 aribo bahamijwe n'inkiko ibyaha bijyanye n'uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uretse ibyo kandi yahoze ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG mu bushakashatsi bwayo yagaragaje bamwe mu bagore bagize uruhare rutasiguye mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Aba bagore bashyize imbaraga mu gukangurira abahutu kwica abatutsi, gukora jenoside ndetse aho byanabaga ngombwa batangaga umusada wabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tubifashijwemo n'izo nyandiko zitandukanye rero tugiye kugaruka ku bagore 10 b'interahamwe bafatwa nka baruharwa mu gutegura no gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kurusha abandi. Ikaze rero mu isi y'ibyamamare aho ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda, kandi cyo gukora urakizi. Nimunyemerere dutangire gutya. Ku mwanya wa 10 turasanga Nyiramasuhuko Paulina. Izina Paulina Nyiramasuhuko rizwi cyane mu mateka y'u Rwanda kubera uburyo yagaragaye cyane mu gukora jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kuyobora ubwicanyi mu yahoze ari perefegiture ya Butare. Paulina Nyiramasuhuko yamenyekanye cyane ubwo yagirwaga minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore mu mwaka wa 1992. Gusa ariko na mbere yaho ntiyari umuntu usanzwe kubera ko yari umugore wa Ntahobari Maurice wabaye perezida w'inama y'igihugu iharanira amajyambere CND. Nyiramasuhuko yari inshuti ikomeye ya Agatha Kanziga Habyarimana wari umugore wahoze ari perezida Juvenal Habyarimana kuko baniganye i Butare mu ishuri rya Notre Dame la Providence Karubanda. Ubugome bwakozwe na Paulina Nyiramasuhuko mu gihe cya jenoside yahitanye abasaga 1 miliyoni ni bwinshi, na cyane ko afatwa nk'umuhuzabikorwa nimero ya mbere mu bwicanyi bwibasiye abatutsi muri Butare. Ubugome bwe rero bushingiye ku kuba yarashishikarije interahamwe zarimo n'umuhungu we gusambanya abatutsikazi, ariko akabasaba ko bibuka gukoresha udukingirizo. Nyiramasuhuko niwe wazaniraga udukingirizo interahamwe ndetse akazisaba ko nizirangiza gusambanya abo batutsikazi zigomba kubica kugira ngo batazabatwara abagabo. Nyiramasuhuko wahoze ari minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore yakatiwe igifungo cya burundu muri Kamena 2011 n'urukiko rwa ICTR, ndetse n'umuhungu wa Arsene Shalom Ntahobari abari cyahabwa nyuma y'uko bahamijwe ibyaha bya jenoside. Mu Kuboza 2015 urubyiruko rw'ubujurire rwagabanije igihano cya burundu cyari cyarakatiwe aba bombi. Nyiramasuhuko ahabwa imyaka 47 n'umuhungu we biba gutyo. Muri Nyakanga 2018 Nyiramasuhuko Paulina yajyanywe mu gihugu cya Senegal kuba ariho asoreza igihano cy'igifungo yarasigaje. Nyiramasuhuko niwe mugore wa mbere ku isi wahamijwe n'urukiko icyaha cyo gufata ku ngufu n'ubutabera mpuzamahanga, ndetse afite umwihariko wo kuba umugore rukumbi waburanishijwe n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda i Arusha muri Tanzania, kuko abandi bose rwaburanishije bari abagabo. Ku mwanya wa 9 turasanga Bemeriki Valeri. Mu ngabo z'igihugu urumva ko nta byitso birimo. Iki kibazo kirakomeye kuko ibyitso biri mu ngabo z'igihugu nibyo biriho bituma igihugu inyenzi niyo zijagata igihugu cyacu. Bemeriki yavukiye mu yahoze ari komine Giciye muri perefegiture ya Gisenyi mu 1955.
umunyamakuru Bemeriki Valeri yamenyekanye cyane ubwo jenoside yakorewe abatutsi yakorwaga mu 1994. icyo gihe yari umwe mu banyamakuru bari bakomeye kuri radio televiziyo Libre de Mille Collines RTLM, aho yumvikanye mu ijwi riri hejuru atuka inkotanyi kandi ashishikariza abahutu kwica abatutsi. Ubusanzwe yinjiye mu itangazamakuru mu 1990 avuye mu kazi yakoraga ku kibuga cy'indege. Bemeriki ni umwe mu banyamakuru bakoze kuri RTLM ndetse kuva ku itariki 6 Mata kugeza ku itariki 17 Mata 1994 ntiyigeze ava mu cyumba cyatangarizwagamo amakuru, ndetse ni nawe wavuze inkuru y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana bwa mbere kuri radio kuko yayimenye arimo gutaha agahita asubira ku kazi. Bemeriki mu buhanga bwe bwinshi bwatandukiriye amahame y'umwuga yakoraga, akirindimurira mu kubiba urwango mu banyarwanda, yakanguriye abahutu kurya abatutsi. Bemeriki yavugiye kuri RTLM ko inkotanyi zirya abantu, bityo ko n'abahezanguni b'abahutu bagomba kurya abatutsi mu rwego rwo kwihimura. Mu mugambi we wo gushyushya ubwicanyi, tariki 9 Mata 1994 Bemeriki yahimbiye ikinyoma kuri RTLM ko inkotanyi zishe abahutu bose bari bazirimo, ngo kugeza ku banyuma zacungiragaho ari we Kanyarengwe. Rero u Rwanda rukimara kubohorwa n'izahoze ari ingabo za RPA, Bemeriki yahungiye mu cyahoze ari Zaire, kuri ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu 1999 aza gufatirwa muri icyo gihugu cy'abaturanyi agarurwa mu Rwanda. Muri 2009 nibwo yakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Gikondo ho mu mujyi wa Kigali, ubu akaba afungiye muri gereza ya Nyarugenge Mageragere, kandi akunze gutanga ubuhamya mu bihe bitandukanye agaragaza uburyo jenoside yakorewe abatutsi yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa n'uruhare rutaziguye yayigizemo. Mu kiganiro yagiranye n'igihe mu mwaka wa 2019 aho afungiwe muri gereza Mageragere, yagaragaje kwicuza, avuga ko umwuga w'itangazamakuru yawukoresheje mu kubiba urwango, ariko abonye amahirwe yo kongera kuwukora yakwitandukanya n'ikibi cyose. Ku mwanya wa 8 turasanga Ntamabyariro Agnes. Uyu Ntamabyariro yavukiye mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama mu 1937, akaba yarabaye minisitiri w'ubutabera mu 1994 muri leta yiyitaga iy'abatabazi. Ntamabyariro rero yahamijwe ibyaha bya jenoside birimo gushishikariza abahutu kwica abatutsi, gukora urutonde rw'abagombaga kwicwa no gutanga intwaro zifashishwaga mu kwica abatutsi, ibyaha yakoreye i Kabgayi mu yahoze ari perefegiture ya Gitarama. Ikirenze kuri ibyo yanahamijwe kugira uruhare rutaziguye mu rupfu rw'uwari perefe wa perefegiture ya Butare, Habyarimana Jean Baptiste. Mu 1997 uyu mugore yafatiwe mu gihugu cya Zambia aho yari yarahungiye, yoherezwa mu Rwanda atangira kuburanishwa ku byaha yashinjwaga. Muri 2009 yahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ahanishwa igifungo cya burundu, ariko nyuma yaho ahita ajuririra iki cyemezo. Muri 2015 urukiko rwatesheje agaciro ubujurire bwe, rugumisha igihano yahawe cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Ntamabyariro Agnes niwe mutegetsi wa mbere wo ku ngoma ya Habyarimana waburanishijwe n'inkiko z'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga Mukankusi Virginia. Mukankusi wari umugenzuzi w'amashuri mu mujyi wa Kigali, niwe mugore wa mbere wahamijwe icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse akanakatirwa igihano cy'urupfu. Tariki 28 Mata 1998 bwa mbere mu Rwanda rwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hatanzwe igihano cy'urupfu, gitangirwa mu ruhame kuri stade ya Kigali Nyamirambo no mu mujyi wa Kibungo. Icyo gihe harashwe abantu 22 bari bamaze iminsi bahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse nibo ba mbere bahawe igihano nk'icyo, binateza induru mu mahanga, ibihugu byinshi byijundika u Rwanda. Mu banyonzwe icyo gihe rero harimo umugore umwe rukumbi, ariwe Mukankusi Virginia, wahoze ari umugenzuzi w'amashuri mu mujyi wa Kigali ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yabaga. Raporo zitandukanye zakozwe kuri uyu mugore ntizitangaza amakuru menshi mu ruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi, gusa zigaragaza ko yahamijwe icyaha cyo gutoteza abatutsi mbere yo kubica mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Mukankusi kandi yahamijwe kugira uruhare mu gushakisha no kwerekana ahari abana b'abatutsi, akabashyira interahamwe ngo bicwe. Tariki 28 Gashyantare 1997 nibwo uyu mugore yakatiwe urwo gupfa n'urukiko rw'ibanze rwa Gitarama. Ku mwanya wa 6 turasanga Dr Nduwamariya Jeanne. Dr Nduwamariya yavukiye mu yahoze ari komine Ndora muri perefegiture ya Butare, akaba mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari umuganga mu bitaro bya Kabutare. Dr Nduwamariya yashinjwe kugira uruhare rutaziguye mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse nitabira ubwicanyi kuri za bariyeri zitandukanye zari ziri Tumba. Ibindi yashinjwe birimo kwibasira by'umwihariko umuryango wa Berekimasi, ndetse na higa bukwara umukobwa we Chantal, kugeza naho yatanze amafaranga yose ashoboka kugira ngo uyu mukobwa aboneke yicwe. Uretse ibyo kandi hari n'inama nyinshi zitandukanye zitegura jenoside zabereye iwe mu rugo.
Ubusanzwe Nduwamariya Jeanne ni umugore wa Dr Jacques Chrysostome Ndindabahizi, akaba yaraburanishijwe n'inkiko gacaca adahari agakatirwa igifungo cya burundu y'umwihariko n'inteko ya Tumba B tariki 28 Ukwakira 2009. Ku mwanya wa gatanu turasanga Dr Nyiraruhango Berthe. Ubusanzwe Dr Nyiraruhango yashakanye na Dr Sengiyumva Jeanne Pomsen, bombi bakaba barakoraga mu bitaro bya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare. Uyu mugore avugwaho kuba yaratangiye kwikoma abatutsi kuva mu 1990 ubwo bafungaga abo bitaga ibyitso by'inkotanyi, kuko nawe yari mu bateguraga liste z'abatutsi bagombaga gufunga icyo gihe. Uyu mugore kandi ashinjwa ko muri jenoside yakorewe abatutsi yatotezaga abarwayi b'abatutsi, akabaka indangamuntu, ubundi akabarangira intera hamwe n'abasirikare bakaza bakabatwara bakabica. Dr Nyiraruhango avugwaho kandi ko yanze kwakira no kuvura abarwayi b'abatutsi, avuga ko atavura inyenzi. Rero mu bo yishe nk'uko byemejwe na gacaca harimo n'umwana yashimangiye umusumari mu gutwi avuga ko atavura inyenzi. Nyuma y'ihagarikwa rya jenoside yakorewe abatutsi, uyu mugore yahungiye mu gihugu cya Kenya, gusa tariki 26 Nzeri 2007 urukiko gacaca rwamukatiye igifungo cy'imyaka 30 adahari, gusa amakuru avuga ko yaguye mu buhungiro. Umugabo we Dr Nsengiyumva Jeanne Pomsen afungiye muri gereza ya Huye, akaba yarakatiwe igifungo cy'imyaka 30 kubera ibyaha bya jenoside yakoreye i Butare. Ku mwanya wa kane turahasanga Musanganire Felicite. Ubusanzwe Musanganire yavukiye mu yahoze ari perefegitura ya Gitarama, akaba ari umukobwa wa Dominique Mbonyumutwa wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda. Uyu mugore rero mu gihe cya jenoside yakoraga mu mushinga wa sida mu kigo cyahoze ari cya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda gishinzwe ubuvuzi rusange, Centre Universitaire de Santé Publique du Butare. Tariki 20 Ukuboza 2006 urukiko gacaca rw'umurenge wa Ngoma rwamukatiye adahari igifungo cy'imyaka 25. Mu byaha byamuhamye harimo iyicwa rya Professeur Pierre Karaveri Karenzi biciye kuri bariyeri yari imbere ya Hotel Foki Butare, gufatanya na Dr Eugene Rwamucyo mu rupfu rwa Cecile Nyirasiku bwabo wahoze ari umukozi muri Centre Universitaire de Santé Publique du Butare. Musanganire mu gihe cya jenoside yakoraga akazi ko kugenzura indangamuntu z'abantu, agatandukanya abahutu n'abatutsi, ndetse akanatanga abatutsi bakicwa n'intera hamwe n'abasirikare. Nyuma yaho rero yaje guhungira mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho yakoze mu kigo gishinzwe iby'icyorezo cya sida muri Kaminuza ya West Cap, ari naho yakomereje amashuri nyuma yo guhunga. Umugabo we Dr Pierre Mugabo bafatanyije gukora jenoside i Butare yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 30 mu mwaka wa 2007. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Mukamuzima Philomene. Ubusanzwe Mukamuzima yavukiye mu yahoze ari komine Nshiri muri perefegitura ya Gikongoro 1954. Mu gihe cya jenoside rero yakoraga muri ONAPO y'i Butare kuva mu 1993, akaba yarashinzwe serivisi zo kuringaniza imbyaro avuye muri Centre Universitaire de Santé Publique du Butare, aho yari umuforomokazi. Rero uyu mugore yabaga mu itsinda ry'abicanyi byari ryarashinzwe na Nyiramasuko Paulina n'umuhungu we Arsène Shalom ntaho bari, akaba yari n'inshuti magara ya Dr Serafi Bararengana muri umuna wa Perezida Juvenal Habyarimana. Uyu mugore rero yabaga mu itsinda ry'abateguraga jenoside muri Centre Universitaire de Santé Publique du Butare, ndetse mu bwicanyi yakorewe abatutsi yafatanyije na Dr Rwamucyo Eugene na Depite Febronia Nsaguye wo muri MRND. Mukamuzima tariki 26 Werurwe 2008 yahamijwe n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Ngoma ibyaha birimo kujya mu nama zateguraga jenoside, gushyigikira ikorwa rya jenoside, kugenzura no kugambanira abagenzi be b'abatutsi bakicwa. Gacaca rero yamukatiye igifungo cy'imyaka 19. Ku mwanya wa kabiri turasanga Mukandutiye Sankuya Angelina. Mukandutiye Angelina yari umugenzuzi w'amashuri abanza muri Nyarugenge, akaba yari na presidente w'interahamwe muri segiteri ya Nyarugenge mbere y'umwaka wa 1994. Uyu mugore wari utuye mu mujyi wa Kigali mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 avugwaho uruhare rukomeye mu gutoza interahamwe afatanyije na Colonel Renzaho Tarcisse wari perefe w'umujyi wa Kigali icyo gihe. Rero ubwo inkotanyi zahagarikaga jenoside, Mukandutiye yahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyahoze ari Zaire. Gusa inkiko gacaca zamukatiye igifungo cya burundu adahari. Mu Ukuboza 2019 nibwo Mukandutiye yagaragaye mu bantu barenga 200 bo mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bafatiwe mu mashyamba ya Kongo n'ingabo z'icyo gihugu bakoherezwa mu Rwanda. Nyuma yo gufatwa rero yahise ajyanwa muri gereza ya Mageragere kuba ari harangiriza igifungo yakatiwe. Ku mwanya wa mbere turasanga ababikira batatu aribo Mukarubibi Theopiste, Consolate Mukangango na Mukabutera Julienne.
Mukarubibi Theopiste ni umubikira wabarizwaga mu muryango w'abenebikira, akaba yarashinzwe igikoni mu bitaro bya kaminuza bya Butare mu bijyanye no kugaburira abarwayi biganjemo abakene n'abadafite imiryango yo kubagemurira. Uyu mugore yahamijwe ibyaha bitandukanye kubera gufatanya n'abaganga, abaforomo n'abandi bakozi bo kuri ibyo bitaro mu bwicanyi bwahakorewe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Urukiko gacaca rwa Butare Ville rwamukatiye igifungo cy'imyaka 30 tariki 11 Kanama 2006, akaba afungiye muri gereza ya Nyamagabe. Abandi babikira bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi ni Mansera Gertrude witwa Consolate Mukangango bavutse mu 1958 na Mansera Marie Kizito witwaga Mukabutera Julienne wavutse mu 1964. Bombi rero bahamijwe ko bagize uruhare rukomeye mu rupfu rw'Abatutsi barenga 2600 bari barahungiye kuri Monasteri Sovu iherereye mu karere ka Huye, akaba ari naho aba babikira bari batuye. Bombi rero bashinjwe gusohora mu nzu bari bahungiye muri iyi monasteri kugeza no ku miryango y'ababikira bayibagamo, ndetse Mukangango yandikiye ibaruwa uwari burugumesitiri wa komine Huye Rutengesha Jonathan amusaba kuza kwirukana impunzi zari zahahungiye. Mu ibaruwa yanditse tariki 5 Gicurasi 1994. Mu gihe interahamwe zajyaga kwica Abatutsi rero bari bahungiye kuri iyo monasteri, ngo Mansera Gertrude niwe wagendaga yerekana ibyumba byari byihishemo Abatutsi, interahamwe zikagenda zikabakuramo zikabica. Naho Mansera Marie Kizito we niwe wazanye akajerekani ka peteroli akagaha interahamwe zikakifashisha mu gutwika Abatutsi. Jenoside ikimara guhagarikwa n'ingabo za RPA, aba bitwa bihaye Imana bahungiye mu gihugu cy'Ububirigi bajyanwa gutura muri monasteri ya Maridre. Muri 2001 rero aba babikira bombi baburanishijwe n'ubutabera bw'Ububirigi, maze bombi bahamwa n'icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mansera Gertrude akatirwa igifungo cyo gufungwa imyaka 15, naho Mansera Marie Kizito akatirwa igifungo cy'imyaka 12. Ngana ku musozo w'ikiganiro nakwibutsa ko ku rutonde rw'abagore bagize uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi rwashyizwe hanze n'iyahoze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG, hariho n'abandi bagore barimo Kampire Thérèse, Mukarurangwa Marie Rose, Yvonne Basebya Ntacyo Batabara na Nyirakamanzi Foyibe. Gusa 10 twagarutseho nibo bakoze ibibi kurusha abandi, ndetse baranamenyekanye cyane kubera ibikorwa bya kinyamaswa bakoreye Abatutsi bahigwaga mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Dukomeze kwibuka twiyubaka.